Namhlanje sikhuluma ngegrace. Hallelujah. Grace. Musa, 2 Corinthians chapter 9, verse 8. And God is able to make all grace, every favor and earthly blessing come to you in abundance, so that you may always and under all circumstances and whatever the need be self-sufficient, possessing enough to require no aid or support, or furnished in abundance for every good work and charitable donation. Kepha uNkulunkulu unamandla okunipha umusa wonke uvame, ukuze kuthi ninokwanela konke ezintweni zonke ngezikhathi zonke, nivame imisebenzi yonke emihle. Mphindele futhi. Kepha uNkulunkulu unamandla okunipha umusa wonke uvame, ukuze kuthi ninokwanela konke ezintweni zonke ngezikhathi zonke, nivame imisebenzi yonke emihle. Hallelujah. Siyabonga izwi. Lithi izwi lenkosi. uNkulunkulu unamandla ukwenza ukusipha umusa wonke uvame. Hallelujah. Ukuze kuthi ezintweni zonke sibe nokwanele. Hallelujah. uNkulunkulu unamandla okusipha umusa. Hallelujah. Ukuze ezintweni zonke sibe nokwanele. Hallelujah. Bazalwane, ngifuna ukuthi uNkulunkulu unomusa. Bengisahlabelela ngithi umusa wakhe siubonile, igazi lingoboza umsebenzi wakhe siubonile. Unomusa Jesu
wakhe uyavama, unomusa bazalwane. Injongo yakhe ukuthi lo nkulunkulu asinike all grace. Hallelujah. Bakuthiwa all grace kusho ukuthi uningi lomusa. Yena angasinikeza wonke lomusa, wanele konke lomusa. Okokuqala usinikeza umusa wensindiso, sisindiswe sibizwe ngabantwana bakaNkulunkulu. Aqhubeke asinikeze umusa wokukhula kuye, asinikeze umusa ngokuhlukahlukana empilweni yethu yokumkhonza. Everything bazalwane siyithola ngomusa wakhe. Akukho okutholakala without his grace empilweni yethu. Ngomusa wakhe uyavama lo musa. Lithi iBhayibheli, he is able to make all grace, favor and earthly blessing come to you in abundance. La ukhuluma ngama earthly blessings, izibusiso zasemhlabeni. Lo nkulunkulu uyathanda and futhi uyakwazi ukuthi angasinikeza umusa kuzo zonke izibusiso ezikhona emhlabeni sikwazi ukungena kizo. Bazalwane, uNkulunkulu usibizele ekutheni sizomveza uNkulunkulu ngako konke okwenzeka empilweni yethu. Ingaba kasigodleli lo musa wakhe, usifaka ezintweni sithi silangazelela lokhu simbone sifaka, ngoba uNkulunkulu onomusa omningi. He has got all grace, and all grace is abundant. Kuye yakhiqhima yonke le musa angasifaka kiyo egameni kaJesu Kristu. Injongo yakhe niyasho ngithi ukuze wena ulethe ama-results amahle, ukuze abantu bambone kuwe, ukuze impilo yakho iveze uKristu enguKristu lo esimshumayelayo ophilayo. Impilo yethu bazalwane yiyo kuphela into uNkulunkulu athembe yona ukuthi azibonakalise nayo. But when our lives zingavezi ukuthi yena unomusa, akumthokozisi lo nkulunkulu. Ingakho ngithi masihambele emngcweleni ngoba naye engcwele, ukuze azokwazi ukusivezela wonke umusa wakhe ngoba senze intando yakhe. Hallelujah. Unomusa lo nkulunkulu kodwa ufuna ukuziveza ngomusa, and umusa wakhe bazalwane usambulela wona nezwi lakhe. Ezisifunda izwi lakhe kula sithola khona about his grace, kula esikhuphula khona emseni wakhe. Ngisho nokuza kwakho nje endlini yenkosi uzohlala ulalela. Phela ukuze endlini kaJehova akufani nokuze restaurant. Restaurant ufika ukhipha imali udle, mawufika ekhaya sowulambile. Uthi noma ngathi uyafisa ukuthi ngidle kamnandi emini le restaurant, ngazi ukuthi la ekhaya ngaba ngidli ngize ngiyolala ngizwa ngathi ngingcolisa umlomo wami. But you will be forced ukuthi udle ngoba ukudla kwase-restaurant. Kodwa lokho kuvela kuJehova kuletha umehluko even kumoya wethu, kwehlisa umusa wakhe nakumoya wethu, kuletha uNkulunkulu bakhe phambi kwabantu esiphila phakathi kwabo. He has got all grace afuna ukusinikeza wona lo nkulunkulu. Uyabona la une-problem khona, la ubona ngathi akunomkhona, it is because kushoda kuphela umusa wakhe for impilo yakho. Ngifuna namhlanje sithandazele lo musa kaNkulunkulu phezu kwempilo yakho, phezu kwesimo sakho, because I need your grace. Uthe wena you are able ukusinikeza all grace, all grace. Awubhodli umusa namncane, but wena unamandla ukusinikeza wonke umusa. La ukhala khona kungalungi khona, it is because you lack that grace. Kufuneka le grace uzozwa izinto zizohamba kahle, moya wakho uzothokoza because you are in the grace. Igrace kaNkulunkulu bazalwane umusa nje akwenzela wona, ungenzanga lutho, kungekho lutho wena ungathi ulenzile olungathi lipromise ukuthi beyafaneleke manje nakanjani anginike umusa wakho. Immediately usathi wena uNkulunkulu ngimkhonza kangaka but akwenzeki lokho nalokho, kusho ukuthi awuphe ebusweni vele, usekudeni nomusa. Ngoba umusa awubali ukumkhonza kwakho, umusa awunandaba ukuthi unikele kangaki, umusa kungenzeka ungakanikeli but umusa ngenxa kaKristu ukuvelele lowo musa. But when you still come to kunini ngisindisiwe, kunini ngihamba kungenzeki lokho, it is because the grace is very far from you. Ngifuna ukuthi namhlanje sizothandaza
Musa is something engakufanele, something ongake wena futhi ngokwamehlo akho nangokucabanga kwakho nangokwenza kwakho ngeke ungenza udlulele ngale kwabanye, but still ungawutholi umusa. It's undeserved grace oyinikezwa uNkulunkulu ngezikhathi zonke. So siphile emseni bazalwane, izwi lakhe uma lifunda liyakusiza ukuthi ufinyelele kulevel yomusa wakhe, liyakwazi ukukuholela elevelini yomusa othize. Unama levels amaningi lo musa bazalwane, muningi lo musa kaNkulunkulu. Umusa kaNkulunkulu kungenzeka mina ngicabanga ukuthi njengoba ngibamba into eyi-1 ingakho ngihlala ngisho khona ngithi ungajabuleli into eyi-1 oyibambile, ngoba uNkulunkulu unezinto eziningi akubekele zona. Kungenzeka ukuthi umusa enginawo ukuthi mhlambe ngihlakaniphile, ngikhona mhlambe ngisemsebenzini ngihlakaniphile, ngikhona ukubadlula bonke uma basinikeza umsebenzi ngiwenza masinyane ngiqede lo msebenzi, ngiwenze kubadlula ngidlulele ngale. But ngizothi ngisebenzile ngidlulele ngale ngibahlule bonke zonke izikhathi bethi bangibona belungu ukuthi ngiphumela ngale masinya abantu abanye basesisemuva, but still ngoba ngiswele grace yendebo, ngoba le grace ihlukahlukene bazalwane. Nginale grace yespeed yokuthi ngenza izinto speed, nginalo musa understand speed, nginalo musa ukuthi ngiphase speed esikolweni. Is a grace uNkulunkulu akunikeze yona. But uma ngisemsebenzini le grace iyasebenza kimi, ingenza ukuthi ngi-excel, ngenze masinya kunabanye, ngiqede masinya zonke into zami ngoba funa izinto vele balanda mina. But when I don't have the grace yemali yendebo, then ngizothi ngiyenza speed njalo, ngizothi ngibahlula abanye ngiphinde ngiyobasiza, ngibasize for 10 years abelungisela ukuba ngayingeni indaba yokuthi bangikhuphulele ukuthi yazi lo phela uhlula bonke labantu. Abelungu bangayingeni ukuthi banginikeze iposition ukuthi ake babe ngaphansi kwakho ngoba wena understand izinto masinya. Uma behluleka benze kuwe uzobasiza, ubasize nje mahhala, because une grace yespeed yokuthi uyashesha ukwenza izinto yakhona, ukwenza izinto ukudlula abanye. But when it comes to ukuthi kube nezithelo eziyimali zingabikho lezithelo. So you need the grace ukuthi sengithole le grace yespeed yokuthi ngikhona ukwenza konke bese ngithi Nkosi, I need the grace of wealth, ngidinga igrace yendlela ukuthi Nkosi sengikwenzile ngezipidi lezo, sengibadlulile abanye ekuselile kunabo, nginikeze le grace yendlela. Uma le grace yendlela ingekho uzoloku kulevel eyi-1 lapha emsebenzini nabo bonke labantu, until grace comes, ithathe grace ikukhuphulele to another level. Uma ngikhuluma ngegrace ngikhuluma ngento ezoku-uplifta, ikufaka ezingeni elithize obewungekho kilo. Igrace ayibheki ukuthi sewungenile kugrace number bani bese ithi uright lapho, but uthi useseku-grace bani ikuthathe igrace ikubeke kwenye level. As long as wena understand, as long as we bize igrace ukuthi Nkosi, I need another grace. Yebo ngiyabona Nkosi, ngiya-excel, abakhuluma kahle ngami bayasho bonke yazi nalabelungu mangifika nje uzogcina uchazwa nedi ukuthi but hey wena you're so excellent, hey wena good, hey wena wenza izinto in a record time. Uchazwa nedi ukuthi noma kufika umuntu hey lo uzibani lo ayikhona lo wenza izinto babatshele bonke ngawo, but ugayina uthola Satan uvalile ukuthi ungafinyeleli ku-grace yokuthi okay ngiya-excela, but there's more that I need. Ngiya-excela but angijabuli ngoba angibekwa esikhundleni, anginikezwa position for the lot of work engiyenzayo la kule ndawo. Kunabantu abasebenza emsebenzini bakhomplena right through ukuthi ngisebenza ukudlula bonke, mina ngenza sure ukuthi bangakaqedi nesengiqedile sengenza nalokwa bona cishe azakhala ukuthi basebenza ngegazi lakho. Why basebenza ngegazi lakho? You haven't received the grace le efanele ufinyelele kiyo ukuthi uphakamele kiyo. Yazi usebenze bahole. Ngikhumbula ubukhosana ahlala khala ngabo eKhoramandeni ukuthi bekasebenza asebenza esitolo, but there was no reward for ukusebenza esitolo. Instead bakufika emithini ababizi nokubiza babiza belungu
lo mlungu okuthiwa uphethe isitolo akabambi lutho ufika nje ajikajikela akazi nokuthi kuhamba mara mamithini kuthiwa yeye isitolo senza imali eningi yeye kubonge lowo mlungu ngoba nguye ophethe but igrace ayikafikeleli kuyo ukuthi naye bake bambize bathi hey ndoda siyasibona isitolo wena nguwe ojuluka ababoni isitha sivale igrace yakhe ukuthi imijuluko yakhe iyize lethu uyajuluka but kubonga abanye abantu ngoba udinga umusa ukuthi mawehlele kuwo ukuze izithukuthuku zakho bakwazi ukuzibona ukuthi hayi khona lo muntu uyajuluka lo kahle kahle akusilo mlungu abelungu bahlele ezindlini ezinhle sometimes lapha kunama supervisor amanye athathiwe abekwe ezindlini zabelungu ahlala khona ngoba bangama supervisor but with him efukuze eshayise late asebenze nangesonto asebenze weekend but still kungabonakala ehlezi elokushini njengabantu bonke efana nabo bonke sengiyabekisa nje ngicomplain abelungu abekho ngicomplain but ngibekisela into ezoyizo ukuthi if we speak about ukuthi grace ingakafikeleli kuwo how strenuous is it kuyasinda empilweni yakho uzwa ngathi manje wekusemishi yazi ngisebenza kanzima mara ngibona into eyenzayo lento kwenza ucomplain it is because ushoda ngegrace ezokuthatha ukufake lapho ngifuna ukuthi namhlanje masithandaza thandaza looking at the situation looking at the condition phakathi kwayo bese uyabona ukuthi yabona Satan uyangiroba udlala nami la ayikho lento enyenzayo sometimes uyasebenza or ukhona ukuthengisayo uyathunga or uyathengisa or une business whatever you sell uSathane uyakwazi ukuvala yebo naleyo grace ukuthi uthenge but uyakhona ukuthi uthengise uthi sowuthengisile babhuke kuphela but sebabhukile bakhohle nokuthi konje ngiyangiphelile izibalo bakuthi uyafika athi yazi ngibhadale ini ngabhadala ini yazi ngikhohle nokukhohlwa ukuthi konje ngiyakukoloda mntana abantu sengizokubona next month just ngaleyo ndlela uyakukhohlwa nokukhohlwa although into yakho iphethe ufutha amakhwapha every day ngale spray sesikoloni mara baphela inyanga uthi ngikhohlwe nokukhohlwa yazi ngizokubona next month ngiyacabanga ukuthi kuzoba yabona ngiyakuthembisa next month ngizoqala ngayo uye ngesibindi next month mawufika lapha kunika 100 rand athi hey yazi imali angazi yenze njani yazi imali uyayazi nawe iphunyuka nje iphunyuke but at least uzukhontrole nguye athi at least mali 100 rand nayo leso sikhathi kolona 500 athi mali at least 100 rand naye sekuzofanele ukunike yona uyabona ukuthi you need a certain grace ezothi bathi behlezi ungayinokolanga kube yini abagijimayo bathi mntwana hamba unika umama kaZibani nayo imali yakhe ukhumbule bona bekhumbula wena because you are in that grace igrace bazalwane ibaluleke kakhulu ungazithengisa lezi ungazithola lezi zinto ufuna mhlawumbe nama plans amaningi akhona endoneni yakho uthi ngifuna ukuthatha lokho ngikuthengisele leya company leya izokwenza lokho uthi usacabanga lokho ikuthembise le company ithi yeah, it's a good idea sizokwenza lokho it's a very good idea uphume lapho uthi ibambile inhliziyo lomlungu lo mlungu uthi hayi ngiphethe yona mangilandela izinto vele ngizilande eJozi na kanjani vele ngiyazi ukuthi ngizidlulisela kuyo uthi sokubuye nezinto eJozi umlungu athi not today mara nomlungu lo ngaphumelelanga ajabule kangaka hey you need the grace ezothi mawuthi uyafika nomlungu we've been waiting for this time dala sokufuna umuntu ozosenzela lokho shesha basinyane letha more than lokho kulethile because of the grace yabona bazalwana whatever happens around you it does not just happen ufuna ukwazi lokho ukuthi ayikho into eyenzeka ngandwena emani izenzakaleni yonke into eyenzakala kuwe yenzeka because wena haleluya angazi uyangizwa yonke into akusho ukuthi into eyenzeka kini isho ukuthi into eyenzeka kini yenzeka because me hallelujah whatever happens around you iya ngawe ukuthi wena ukuphi hallelujah if we are not grace that thing won't happen empilweni yakho
uzothi benza ngani abozibani unganibona makafika lapha bathatha zonke ibona nje ubhizi bona nje besangitshela ukuthi benza ngani kanti mina ke because lento ayenzeka kuloyo une grace yakho wena you do not have that grace bazalwane sithi ukuthandazela umusa uNkosi mfaka kulo musa loyo I need this grace empilweni yami I need that grace abanye grace ibashaya ngisho bema-lifting amile lapha iqale kuyimoto mari imdlule iyoma lapha kuloya omeya ngendlela izinto ezenzeka kuwo zenzeka because wena hallelujah umuntu asole ukuthi eish abuzibani ngathi banento yakhona yazi always siyayisa mara basifuye nguye ozothola i-lift kuqala I wonder ukuthi wenzani I wonder ukuthi yini le engcono ngayo I wonder ukuthi yena mhlawumbe acabanga ukuthi unjani nami mhlawumbe isikhathi uze ufune ngisho newive efana neyakho uthi nami bangawiva so i-makeup so I think things can happen for me but awunayo le grace uthi sowuyithengile iwive uthi sowuchithe ngendlela enhle sowuzi-makeup ngendlela efanele but still bakwethu bayemloyo everything ophala ngayo you need a grace ezokubeka kuleyo level ukuze ukwazi ukuba yilo anything eyenzeka around wena yenzeka because wena uyangibala umuntu esisikhathi vana complain kanti kunganithina basiphi bahelela ukupha bozibani kunganithina bayakhetha kunganithina basiphi ukuthi bayakhetha uba quick umuntu kusho forgetting ukuthi bapha uzibani beka mina because there's nothing ozana yonke into enzeka kithi nguNkulunkulu okhipha i-order ngempilo yethu even though amadimoni angakupress akubamba ngalesikhathi sekhona ukukubamba it is because uNkulunkulu sengakakhipha i-order yokuthi ngiyamiyeka uma uNkulunkulu grace yakhe wena uyicela ifinyelela ezindlebeni zakhe imthandazo yakho nakanjani uyawastopha namadimoni akubambayo athi ngiyamiyeka lokhu kuyenzeka kunabanye abantu abakhalela ukuthi abanginaki abaniphi lutho abanandaba nami into yenza ukuthi bangamuphi it is because uyakhohlwa ukuthi God has not told them ukuthi mabamuphi ablame abantu azonda abantu akhulume kabi abantu kanti uNkulunkulu akakabatshela abantu ukuthi mnikeni when grace phezu kwakho God speaks to the people around you bese bayayenza abantu bayaletha izinto ngale ndlela uNkulunkulu ebayala ngayo noma ufinyelela ku-grace le uNkulunkulu akubekela yona akunika yona nakanjani ungakaphumi ngisho nokuyocela ama-donation edrobheni uzobona abantu beza kuwe bethi man I feel like helping you how can I help you awukakuchekisa isicathulo wayedrobheni but uhlezi la uhlezi khona but i-grace iyakukhulumela around the people okibo ikubatshele ukuthi loya udinga lokhu athi asecabanga nje umuntu ukuthi mara lezinto lezi ngingazisaphi uyazi ngithenge kakhulu igrosa mara ngingayisaphi uNkulunkulu avele athi hamba unika uzibani musa ma uphezu kwakho uyakukhulumela around you and people around you benza lokhu umusa okushona into eyenza ukuthi sizowudinga umusa it is because une-voice umusa uyasikhulumela umusa wena umusa ufika bazalwane ushintsha izinto ku-life yomuntu uqeda i-complain ku-life yomuntu ngithe mina ube uzibheke nje the things that you are complaining about it is because of the grace onganayo yalelo zinga lelo yale zinto lezo ozifunayo inhliziyo yakho iyafuna yona but the grace is not there ngifuna ukuthi namhlanje uthandazela all the graces iBhayibheli uthi yena uyakwazi ukusinikeza wonke umusa lo musa ungaphezulu kokucabanga uabundant lo musa usinikela for the earthly blessing uza kithi uchichima lo musa they may always under all circumstances and whatever they need be self-sufficient hallelujah sifanele ukuthi sibe nokwanele ngenxa yomusa sidinga ukuba nokwanele ngenxa yomusa umusa uzosenza sibe na more than enough and sibe na sufficient ngoba kuvela emseni kaNkulunkulu uNkulunkulu umusa kasibusisi sometimes you stuck in ucabanga ukuthi udinga imali it's not all about money but it's about grace
kaNkulunkulu phezu kwempilo yakho. You need the grace of God phezu kwempilo yakho. It's not the money osho ngayo ukuthi uyayidinga, but grace yokuthi kungapheli makufika esandleni sakho udinga lowo musa ukuthi izinto ezifika kuwe zisho ukuhlala zikujwayele nje ukuthi la siyahlala la ubona izinto ebezishaya sihlala ziphela zingasapheli izinto ebezingekho ungazuthi noma uthi uyathandaza azifuni ukuba khona kodwa ubone sezikhona. So manje sekubuyaphi lokho sengibona kunomehluko kwenziwa yini not knowing kanti grace ifikile. Sometimes ungazuzibona ukuthi yabona vele mara vele mina lamalanga vele ngizidisciplinile yabona angisayi e-restaurant or angisadli kakhulu sengithanga kancane i-gross ubona ama-reasons kanti awazi ukuthi even those reasons zikhona because of the grace. Yonke le minyaka bowuhluleka ungazi ukuthi wenzeni but umusa uNkulunkulu akufake kiyo yiwo okwenza ukuthi kube nokwaneliseka. Wherever there's a cry, there's a lack of grace empilweni yakho. You need a certain grace ukuze ungakwazi ukukhala ukuze konke ukubone kufanelekile. uNkulunkulu omusa wakasibusisi ngiyathandaza enhlizweni yami ukuthi may God uplift us from grace esihlezikile so uhlezi ku grace eyi-1 isikhathi eside so uzuhluleka nokufakaza ngoba soloko yile nto eyi-1. There's another level of grace uNkulunkulu afuna ukukufaka kiyo. uNkulunkulu azokukhomba ubukhulu bakhe kiyo. Ziningi izinto eziprofesayiwe ngempilo yakho ozibona zingenzeki zifanele zenzeke. Izwi lakhe lishilo kumele ukuthi kwenzeke akushilo njengokwezwi lakhe kodwa kudinga wena ukuthi ureceive leyo grace ungene kiyo. Sometimes siyaprofesayo sikhulunywa ukuthi sizoba nalokho sizoba yilokho kuzowenzeka lokho but inkinga yethu sithatha iziprofethi sizithathe light sizithathe ukuthi njengoba sekashilo sekuphelele. But we need to stand in the word ngeziprofethi ezikhulume kithi ukuze uNkulunkulu asithathe la sikhona ayosifaka ezingeni eliphakeme lomusa wakhe ukuze sibe self-sufficient. Ibabe lomusa wenzela ukuthi sibe sufficient sibe nokwanele empilweni singakhali sibe nokwanele. You still waiting for izwi lakhulunywa empilweni yakho but what are you doing ngalezi ukuze ungene lowo musa? Lowo musa is there for you but idinga wena ukuthi funda izwi lakhe thandaza lezwi about le nto abayisho noma baprofesayile funa izwi elikhuluma ngalesi prophet uma bathi wena uzoba great funa izwi elikhuluma nge-greatness bese uthandaza lezwi nsuku zonke awume bese uthi kuprofesayile bese ngiyema nyalini but I must speak the word upon the thing then the grace your greatness will come upon me ngoba ngikhuluma izwi. Uma uJesu emiphambi kaSathane uSathane emlinga emva kokuba zile ukudla entabeni uJesu angamanga phambi kaSathane wabese udeclare ukuthi no phela mina nginguJesu. Automatically uSathane kufanele angishiye asukela kimi akazange emengalelozi ukuthi phela mina ngaprofeswayo umhlaba ungaba khona kwaprofetha ukuthi ngizoba khona. Sathane nje uzovela automatically asuke kimi ayihambi kanjalo. uJesu kwamfanele nguKristu indodana kaNkulunkulu ukuthi akhulume izwi atshela uSathane ukuthi kulotshiwe ukuthi akusikwa sodwa umuntu angaphila ngaso. Ukhuluma izwi ngoba azi ukuthi izwi lizoshifta uSathane bese kufezeka iziprofethi. Uma ungenazi esiprofethini sakho yazi ukuthi leyo level leyo uzoyikhomba ngomuntu. Leyo grace leyo uNkulunkulu afuna ukubeka kiyo uzoyikhomba ngomuntu. Sekukhulunyiwe wena speak the word elikhuluma ngalento ekhulunywe kuwe. Then the more you speak the word is fire. The more you declare lishisa lamadimoni avimbayo nakanjani uzofinyelela kule level yegrace leyo uNkulunkulu akufuna kiyo egameni likaJesu. uNkulunkulu womusa, haleluya. uNkulunkulu womusa. Ngithe mangibheka ezweni ngibheka uAdamu ngalesikhathi izilwane zemisiwe phambi kwakhe. Adamu engafundiswanga enganikwanga amanozi
Adam engatshelwanga ngumuntu ukuthi Adam isilwane lesi sizoba ngubani lesi sibe yini lesi sibe yini. Leli Bible uAdam wazibiza ngamagama zonke. Leli Bible leso silwane asibize ngegama saba yiloko. Kwaba isilwane and the character. Uma ebiza isilwane ngegama, wabiza isilwane ngegama plus the character yesilwane was contained in the name abesibiza ngayo. Uma zothi leli bhubesi wamanifest ububhubesi kulesilwane. Sasingasile ibhubesi, Adam angashongo ibhubesi. But le grace eyiphezu kwakhe yamenza ukuthi until namhlanje simi emagameni akhulunywa ngo-Adam phezu kwezilwane. Ngoba ekuleyo level yomusa, and he took advantage of that grace ayephakathi kwayo, wazibiza ngesibindi zonke lezo zilwane, zathatha lelo character ayishoyo. Yingakho namhlanje siqaphela ukuthi ngisho namagama esiwanikeza abantwana, uma sibanikeza amagama baba yileyo character. Uma ngizonikeza umntwana wakho igama lami, nakanjani izoba yiloko engiyiko mina, kuyoba igama lami plus my character phezu kwayo. Naku-Adam kwaba njalo, wabiza izilwane ngamagama. Even i-character lezilwane yabonakaliswa empilweni ka-Adam, empilweni yezilwane azibizile u-Adam. So it was all grace, bazalwane. Lo musa lo, uma ungathi mawuthandaza, njengoba ngikutshele ngithi biza izwi likaNkulunkulu emthandazweni yakho. Uma ungathi mawuthandaza, uthi Nkosi, that grace eyayikhona ku-Adam mayibe khona nakini. Let me call things ngale ndlela engifuna ngayo. Lokho kuvela phambi kwami kungathi kuyi-bad luck, let me call it a blessing. And ngikushintshe kube i-blessing ngale ndlela mina ngisho ngayo. Lokho kuvela phambi kwami kungazuthi ihlupheke, mina ngikubize ngengcebo ezikubiza ngengcebo. Nakuthathe le form yalento engiyishoyo. Kunezinto ophila kizo nezenzeka kuwe obikizo ukhala phambi kwazo, lacking the grace yokuthi ube nalamandla ukuthi ukhulumiswe, and the thing takes the name and the character yelento wena uyifunayo ephuma ngaphakathi kwakho, uthi la emndenini wami akuzoba so. Nakanjani ngiyashintsha lesimo lesi sizele ukuzokuphalisa. Mina ngikhuluma injabulo, ngikhuluma i-testimony, ngikhuluma amandla kaNkulunkulu ebonakaliswa kulesimo. Ngenxa yokuthi wena unale grace eyayikhona ku-Adam, you turn things zibe ngale ndlela wena ocabanga ngayo nofuna ngayo. uNkulunkulu ngisakasibusise egameni likaJesu. The grace eyayikhona kuNoah, ngithi mangibheka nayo ngithi uNoah wayekwazi ukurabiza izilwane ngathuthu azibizele emkhunjini zimlalela, ngathuthu azingenisa. Kunesilwane esingezivuma ukuthi wena usitshele ukuthi singene endlini, nawe uyazi nje ukuthi hlula nayo inja yakho ekhaya, uma uthi ayingene ivele ikujikele nje ihambe ishonele. Kangakanani lokho kwakwenzeka kuNoah. Noah waba nale authority, the grace yayiphezu kwakhe, le grace yokuthi zimlalele. Authority asikhulumi ngabantu kuphela la, sikhuluma more kwakuyizilwane. Abantu kwawumndeni kaNoah kuphela, but more of ababekhona emkhunjini kwakuyizilwane. But Noah could just speak a word, athi ngena wena female dog and wena male dog zingene. Ingulube yendoda, ingulube yomfazi ungene. Zazingaphushani zifuna ukungena, zazingambalekeli ethi ngenani, kodwa zazenza exactly lokho akushoyo. You need the grace engenza ukuthi exactly what you say kukulalele kwenzeke ngale ndlela le wena osho ngayo. Lokho kungumusa owunikezwa uNkulunkulu. But we do pray sithi Nkosi ngiphe lo musa. uNkulunkulu usasibusise egameni likaJesu Kristu. Musa kaNkulunkulu, musa okhona kuLot. Leli Bible uLot wa-athekwa leGomora la akhetha kuya khona, wathathwa zonke izinto zabo, uthunjwe iGomora, bayihlulile ngokulwa iGomora. Le nkosi yathatha zonke izinto. Leli Bible sekathethe zonke izinto le nkosi. Abraham wezwa ukuthi hey uLot le uthunjiwe, uLot kuthethwe yonke into yakhe. Leli Bible Abraham wasukuma esendaweni akiyo, wasukuma wakushona khona, wahloma impi, yafika impi yayohlasela leyo nkosi,
ilibhayibheli kwatholakala konke wanikezwa kona uLord zonke izinto ayezithathele zona zabuyiswa thina sithathelwa kangaka we lack the grace ukuthi Nkosi whatever belongs to me Abraham bokungasikwakhe but bokwakanzala wakho Lord but wakubiza kwabuya wahlasela kwafaneleka kungakho othathelwa kona you need the grace baningi lama grace ibhayibheli usinikeza all grace ningi lomuntu wonke kuningi endlela emangasayo ukwazi ukuthi izinto zakho uma zithethwe uzibize ebukhulekweni zibuye njengoba zinjalo wakwenza Abraham ibhayibheli wake kwafika indlala ezweni lakini wahamba Abraham waye eGibhithe wafika le kunoFaro eyofuna ukudla uhamba nomkakhe uSara muhle uSara Abraham yabona nje bona la bazomthathela umfazi uma ngathi mkami bazomthatha bese babulale mina so kungcono ngifihle ningasho ukuthi ngikami babefika lapha Abraham uyabanikeza umkakhe uyafihla ukuthi umkakhe ilibhayibheli Inkosi yakhuluma noFaro ukuthi hey chitha yonke into yakho wena nomndeni wakho nisenkingeni ngale nkosikazi Abraham oyithethe wena nomndeni wakho ngizonenza into ebuhlungu uFaro wavuka wathi hey Abraham why wenza into enje why uthatha umkakho umnikele bona uNkulunkulu ulwa nami Abraham uthi bengisaba ukuthi ngizongibulala uNkulunkulu Abraham hliziyo yakhe naye ibuhlungu la yelele khona ukuthi umkami ukufana mina namhlanje ngithengise ngomkami kodwa sibona uNkulunkulu okuthandayo wena uma lo musa uphezu kwakho lo musa uzowenza ukuthi ngisho izinto zakho zingadliwa ungathathelwa izinto zakho hey uma ukhala uzokhala hey indoda yami hey unkosikazi wami indoda yami wena ungakakhuluma awudingi ukukhuluma if the grace is upon you Jehova ukhulumela ngayo usathiwa kusakhokhaso kusahlanganiswa uJehova athi stop it niyayiyekela le nto yini sometimes abakwazi ukwazi wena mkakhe but uJehova athi ngithi hey you stop the thing and yenza because lo ongiyena ngizomuzisa ibuhlungu incebe yami or umntwana wami uNkulunkulu akubele wayelelo Abraham njengencebe yakhe ngoba uNkulunkulu osithandayo usaplana ngayo nonkosikazi wakho uvele nje uNkulunkulu athi ngithi you stop le nkosikazi le eyencebe yami aniyithinti awuyithinti wena muntu noma ngabe sebavumele sebabona ukuthi ya manje siyayenza lento kumnandi abekho abasibona but ngenxa yokuthi Abraham was the servant of God ekulomusa loNkulunkulu amnikeze wona kula uzuthathelwa lutho wena Abraham kwenze kanjalo uNkulunkulu Musa kasibusisi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha the very same Lord bengikhuluma ngayo lo Musa wawuphezu kwakhe Abraham wayengazenza Abraham wayethindwa uNkulunkulu because of the grace afuna ukuyinikeza uLord la sisodwa mina gobara seyibhujiswa uNkulunkulu the only person ahamba wayomsave nguLord nomuzi wakhe wabasave azange babhubhe eGomora wabakhipha uNkulunkulu eGomora because of the grace kaNkulunkulu le grace engekho phezu Abraham kodwa this was the grace yakaLord uNkulunkulu ambheke wamenzela umusa lo Lord so sidinga igrace ngokuhlukahlukana la khona sekukhona ukufa la khona sekukhona ukubhubha uNkulunkulu akwehlisele lomusa wokuhlenga umndeni wakho wokuhlenga obathandayo wokubakhipha kusifungo sakaSathane sokubabulala uNkulunkulu abarescue abakhulule that's the grace oyidingayo ungezwe sekuthiwa nanga lapha sekonakele you need the grace uma uzomkhoza uNkulunkulu lo musa kwanele yonke le musa asika wona usanele bazalwane la uSathane athi uyabulala khona Jehova athi ngithi ngeke ngenxa yomntwana wami engimnikeze umusa ngeke ngaweqa lo musa engimnikeze wona lo musa lo udimanda ukuthi makaphile lo muntu wakhe ogulayo makasinde lo muntu kuleya ngozi makaphiliswe lo muntu kuloba kufa noma sebakhulumile ukuthi uyafa sisho uyafa siyabulala by the grace we say no ngoba kunalo musa ophezulu kwakho
uhamba ujikeleze nemindeni yethu lo musa. That is why siyawudinga ngoba iso lethu lifishane asikhona ukubona, but lo musa uyabona egameni kaJesu. Lo musa wake wehlela uJakob erojwa ngilabani babazala wakhe. Lo musa kaNkulunkulu leBhayibheli kwathiwa uLabani wadedisa izinkomo zakhe nezimvu zakhe, wazidedisa kakhulu long distance phakathi kwabethu ukuthi ngifuna ukuthi mangabe lezakho zizo wena Jacob, mangabe zakho zizozala ezinemibala kusho ukuthi uzozithatha, but mangabe zizala ezingenamibala then uyaluza. Kodwa iBhayibheli kwenzeka exactly lokho ayishoyo okwakuzoletha igain kuJacob. Zazalwa zinamabalabala, kwasho wena ukuthi vele uJacob kufanele azithathe. Lo musa wokungaluzi uspende isikhathi eside, isikhathi iminyaka lapha kaLabani erojwa, ehlushwa, engabhadala, esetshenziswa more than lokho kufanele, but ekugcineni the grace kaNkulunkulu imenza ukuthi aphume aphethe something, angaphumi empty handed, ngoba umusa zalo uyawudinga. Kunala khona siphuma khona singaphathanga lutho, kuningi esiphuma singaphathanga lutho because we lack the grace. Mangisakhuluma songikhumbula ukuthi ngisakhula bese nokuhamba sosebenza emandiyeni, leba bathona amandiya amaningi. Masithethe ukubhala salindele nesikolo sivala, siyabaleka esikoleni sesosebenza emandiyeni, asisaye esikoleni sisebenza emandiyeni. Amandiya-ke makuphela inyanga abanaso isikhathi sakho, nethi makuphela inyanga bazokutshela ngale archer bakunike yona ngalela langa. Wena khumbula lo archer mina nginikile wena, wena khumbula lo roko lo galotona kamina mina nginikile wena khumbula lo siko wena idlile, nginathenga lo mali lesiko, uphi wena azothola munye imali. Babhale zonke lezi zinto ubona ukuthi yabona la egcineni uzola ulile ubathe ukuthi niye police station bakubheke nje manje uhamba, unless uzobuye nephoyisa vele balibone bayalisala iphoyisa, awubuye nephoyisa balibone khona bakunika imali yakho. But kwezinye izindawo amaphoyisa bayekasilalele sibantwana sisebenze mahala all the holidays uloku usebenze, unless usebenze esitolo ngathi kuba ngcono. But la emakhaya wabo uthi mawuklinile uklina ikhaya lakhe la ngapha kunendle encane inomkhwenyane nomntwana khona bahlezi khona, uzoklina lapha ubuye ukline lapha, maqeda uklina ugade umntwana azabuye konke lokho ekugcineni kuphela inyanga ize leze the grace esidingayo. Namhlanje kungenzeka umdala kube njalo usebenzele not usebenzele easy because you lack the grace. May God grant you that grace. Jacob akaphumanga lambatha, yes bekusho ukuthi uzophuma njalo, aphuma lambatha, aphuma rojiwe, kodwa waphuma ephethe ezimabalabala izimvu. Haleluya. Kunokulo musakasibusise we need zama ukuchazela nokubonisa ukuthi siyayidinga igrace. Ezinye zezinto siyaziyeka nje sithi sengizothini. It is because you need grace. Uzozothini but inhliziyo yakho ihlungu ngalezo zinto ezingenzeki kahle. Musa owathola uJacob, ngisakhuluma ngoJacob. uJacob esikhathi sekajika abuyele ekhaya sokuba abazali bakhe sekatheka hamba, uNkulunkulu sekamfuna abuyele ekhaya. uNkulunkulu wamnikeza umusa uthi mayebuyele ekhaya. iBhayibheli wathatha abafazi wawelisa konke, wenza konke wabani uNkulunkulu, wabese uthatha ama-present wathi uyonikeza ubhuti wakho Isaac, ngoba ukhumbula ukuthi ngishiye ngimthathele ifa lakhe, so ngiyazi ukuthi ukuthelela mangizofika ekhaya sizoxabana ngoba ngihluleke ukumhlonipha ngefa lakhe. But iBhayibheli wathatha izipho wathumela abantu bakhe phambili, inceku zakhe, bathi hambani qala ningakafiki umfowethu, hambani qala niyomxolisela nimnikeze nazi izipho. iBhayibheli bathi befika nje uthi iBhayibheli Isaac wambona uJacob, Isaac wagijimela uJacob wayomhamba. uJacob isigebengu esihambe simrobha into ke kwaxolela kubo. Namhlanje asixolelani nabantu abasemndenini yethu sibanga amafa, but uJacob uIsaac mayembona wamgijimela azange ambangise ifa, wamgijimela wamanga. The grace ebeyiphezu kwakhe uNkulunkulu ebheke ngakuye
igrace yokuthi uNkulunkulu ubheke ngakuwe for a situation and condition esephezulu kwempilo yakho. Leyo grace yenza ukuthi Esau athi makambona avele amjabulele iBhayibheli wamhaga wamanga emva kokuba umanga wathi no mfowethu angidingi lokho nginokuningi ukudlula lokho angidinge lutho kuwe amagama I only needed you la anecala khona but bavela bavala icala lakhe uNkulunkulu njalo when the grace is upon your life la khona kumele ugwetshwe khona uNkulunkulu benza bakuthande bakwamukele bakuhage because of the grace. Omunye umuntu uzokutshela ukuthi yabona lo mphunyuka abamphethe akunaphunyuka abamphethe. The grace is upon the person. Musa uNkulunkulu uvela ukukhuluma nenhliziyo zabantu ukuthi lo ke niyamiyeka lo niyamiyeka lo instead ukuthi nimenzeni ninikeni futhi more instead ukuthi nimbulale msayiveni ninikeni menzeleni part nimcelebrate la khona komsathana ebheke ukuthi kufanele bangakunaki but uNkulunkulu wathi mnakeni ngenxa yomusa uNkulunkulu omusa ngasibusise the very same grace eyayikhona kuJoseph wayenalo musa kaNkulunkulu uphezu kwakhe lapha eGibhithe la ayekhona wake wachaza amaphupho uJoseph wemphathi izitsha nompheki izinkwa wawachaza amaphupho uthe seka wachazile bamkhohlwa bamthembisile ukuthi ngeke sikhohlwe sizokukhumbula bamkhohlwa but God because of his grace phezu kwempilo yakhe he made a way ngoba bazalwane igrace ngiyayithanda ngoba ivula indlela yenza ipassage yokuthi into uNkulunkulu afuna ukuyenza kuwe igcine yenzeke haleluya uNkulunkulu nje afuna ukubusisa uthi nje uthi uyaphuma uze enkonzweni usahamba lapha uwise mhlawumbe uwisa imali uwisa iphesi mawufika la uthi baba bathi bayanikela uthi imali yami iphesi yami uthi uyaphuma uthi uyobheka ufike lapho uhlangane nomlungu athi yazi bengifuna umuntu nje ongathi nomzimba ongana nawo nazi izimpahla bengithi nje ngizopha umuntu lakhi sengihlangana nomuntu onomzimba olingana lezimpahla avela kumini usathane yena wenze sure ukuthi ukulahlekisela imali but indlela kaNkulunkulu ithe okay ayiwe le phesi so that grace yami izomithana nayo azokhona ukuthola lezi zinto lezi bayazithole ngalesikhathi ahlezi lapha ngokudinga ukuthi aphume uNkulunkulu wenza appointment nalowo mlungu ukuthi ngesikhathi esinje ehamba ngasestradini lesi athi ufuna ukuhamba ngalomlungu uNkulunkulu athi no cala ngapha ngestrad lesi asithola hamba kuleso strad not knowing ukuthi yini igrace ngikhumbula ngalesilanga ngithi bengifuna ukuphuma ngiye ngale ngihamba ngapha ngoba ngithanda ukuhamba ngale ngoba kuba nabantu endleleni ngithi ngifuna ukuhamba ngale umuntu wathi hamba ngale ungumandeni ngathi hayi man hayi mara why ngifuna ukuhamba ngale wathi hamba ngale ngahamba emva kwaSibiso masifika lapha imoto iyashayisa ishayisa imoto yakhe isizwa kukhulu hey yangishayisa ngithi ngiyabheka inkosi mara why emehlena masithi siyaphuma siyabheka sithola bona scratch akuna next ishaye yathi sizwile mara there was no scratch and leso sikhathi imoto yakhe isanda kushayiswa ishayiswe ngomunye ngikhumbula bengisebhabatha leso sikhathi bayishayise lapha emsebenzini wami ilimele vele ngicela ukumbuza lapha before sa uyangikhomba ukuthi naye la ilimele khona fanele ngathi mase ngihambe emva kwakho uNkulunkulu wenza lento ngisho ukuthi igrace iyakwazi ukusebenzela it's even me iyangidrive ukuthi mangingahambi la ngithanda khona kodwa mangihambe la igrace yasindiswa ifuna khona le grace yakhe idirector kwanana eliBhayibheli uNkulunkulu khona kushintsha ngisho nenhliziyo zamakhosi azishintshe just for your sake when the grace is upon you ngisho namakhosi inhliziyo zabo ngisho ekwaziwa ukuthi inkosi yabona lapha kunesigobeza awungeni uShumayeli lapha kudlala lapha but babona wena ungena uShumayeli bamangala inkosi iphinde khona lapho ikhipha iwallet inikeza imali ithi ifundisi hotel petrol but lo mfundisi lo akahambi yedwa ngikhumbula ukuthi umfundisi umtshelekela ngathi abelungu bathe uhamba Shumayela la emaplazini abelungu bathe kuye sonke isikhathi lo mama lo usebenza la kitchen abakuphekela ukudla kwelinye iplaza uyamphekela lo mama uyamnika kusho ukuthi lo mama umbona wathi okay ngoba lo mfundisi lo uyafika lo umzalwana ngisho uyafika la and bayamamukela nalo wami ke ngimbiza afike ubiza wakhe engeke ngabala ukuthi khonza wabiza wakhe ukuthi akeze naye weza lo wakhe abelungu azange bafuna ukungena le
Akuzange iphume plate abangenanga ndawo. Uma lo mfundisi abuya umfundisi sowuhlele indlela ukudla. Uthi lo mama iyakuletha mara uthi kuye wena umfundisi wena ukumtshela ukuthi wenza ngani wena wedwa. Ungani umfundisi wami last week bekakhona la belungu azange bakunikeza ukudla. Wena bakunikeza ukudla baphinde futhi bakuvumele nokuthi ulale endlini yabo la balele khona nawe ulale khona. Ufuna umtshela ukuthi namuhla wenza ngani. Uthi umfundisi ngathi hayi mina ayikho into engenza ngani. Mina nje sengizwe bona nje bathi ngizodla la. Lo mama uthi vele athukuthele uthi ngaze ngathi sala manje ngcono ukudla kwakhe kungasakudla ngoba ngiyambona ukuthi uthukuthele uzoze angenzi kahle. But ngithi mina kuye no angeke ahlala ngenzi kahle. Le grace izothi noma afakile lokakufakayo but wena ngeke ukwenze next. Uzodla ungakwenzi next because under the grace. I-grace bazalwane ngizamchazela ukuthi how important is it ukuthi ube ngaphansi kwalo musa. Lento complain ngayo it's enough you have complained ngalento but ngifuna ukutshela ukuthi you need ukuthi Nkosi give me the grace yalokho nalokho ezikubala ngibalela wena ukuthi nawe uvuleke ukuthi nami I need grace yalokho empilweni yami. Nkulunkulu amasakasibusise egameni likaJesu Kristu. The very same Joseph lo wayekhohliwe ngumphathi izitsha wamkhumbula uFaro sekaphuphile aphuphe iphupho. Lithi iBhayibheli uFaro xayekile ukuthi angachazelwa ngubani izangoma zehlulekile kodwa lithi iBhayibheli uFaro wabiza bonke bahluleka but lithi iBhayibheli bakhumbula la ukuthi manje sike sachazelwa iphupho sachazelwa ngoJoseph bahamba bayomlanda inkosi yathi hey mbizeni. Lithi iBhayibheli bamkhumbula izingubo zasejele bamgcokisa kahle basekaya phambi kwenkosi. Lithi delay ukuthi ugcoka kahle vele soyohlala agcoke kahle akasabuyeli lezi zimpahla because igrace iphezu kwakhe manje yenze ukuthi nalo amkhohlile azamkhumbula. Yebo zami igrace yenza abantu abakhohlile bakukhumbule ngoba uma igrace ingekho phezu kwakho uzohlela ukusola abantu ukuthi mara yazi basileha kanti mina ngihlala la eceleni kwakhe la next door yakhe ngale ndlela bangafuni ukusibona siphumela ngakhona. Inhliziyo zabo zimbi ukhulume yonke lento ekhuluma uyabasukela nje. I-grace mayingekho phezu kwakho they even forget ukuthi la next door bayakhohlwa ngawe ngoba umusa ukafinyeleli. Kodwa uJosepha umusa osephezu kwakhe wakhumbula umphathi izitsha ukuthi manje kunomuntu onje inkosi yathi mlandeni wabuya wachaza amaphupho. Sizwa inkosi ethi wena Joseph sikubeka phezu kwakho konke kwasebukhosini uyoba even above endlini yami kwabendlu yami uzoba bheka except ubukhosi bami yena engakunikona kodwa konke you are in charge of everything. Uyabugama the first position after inkosi yayibanjwe nguJoseph, the very Joseph owayekhohlwa ke but grace yafika yanyakazisa umphathi izitsha yathi khumbula. I-grace ifika ngephupho likaFaro. uNkulunkulu unendlela yakhe azoletha ngayo igrace phezu kwempilo yakho. Ifika umanganithawu nethi njalo nje hawu ungiphuphile nje kwana lokho umuntu engazi ngiphuphile so ake ungichazele lephupho. Uthi uyalichaza athi ya ufuna umuntu onjengayo yazi ngihlala ngiphupha amaphupho angazi ukuthi umuntu onjani ngiyakufuna manje ngifuna ukuthi ngisize yiba nami sonke isikhathi nginike ifone number yakho ngizoba kufonela ngikuchazele ngicela ukuthi ngisize ngamaphupho wami sonke isikhathi ayangidinga utholakale useduze komuntu obe ungacabangi ukuthi ngawuseduze kwakhe just because of the grace akunike yona wenza indlela lo nkulunkulu egameni likaJesu. uNkulunkulu unomusa ukuthi wena ukhunjule. Khumbula uMordekhai le malume kaEsther eBhabhiloni. Lithi iBhayibheli wasiza inkosi yangabulawa wezwa abantu behleba ngenkosi befuna ukuyibulala wagijima uyobatshela ukuthi inkosi ayiqaphele. Inkosi yakhumbula ngelelanga ithi kanti mara lo muntu owangisiza lo seyiphenya amabhuku iyasearch inkosi ifuna ukwazi ukuthi wenziwa ngalo muntu lo owangisiza lapha. Ngiyabona kubhaliwe ukuthi ngaseva ngumuntu oso yini enzelwa yona. Iyabuza inkosi every day lamabhuku akhona lapha enkosini but awavula but because of the grace masefiki iyayikhumbuza inkosi ukuthi shona emabhukwini go and search
Go and check the files. Bakhumbule ifile lakho lemsebenzini la wasebenza khona. Baliphenye balivule bathole ukuthi lo muntu lomusi asizange sikubhadale enough. Uzwe ngabo sebakufakela i-message ukuthi sifuna ukukubona ecompany labo usebenza khona. Uthi mawuthi uyafika bathi indoda siyakukolota. Kahle kahle siyabheka sithola ukuthi lela langa sikunika imali yakho i-retirement fund yakho or lesikhathi unyekela lomsebenzi asizange sikunike ngokwanele. Utholakala ukuba nemali kanti you never thought ukuthi ngingaba nemali. Uzwe nje bakukhumbula bathi hey man sinegama lakho la iposini. Kunama-shares asana akhona igama lakho la iposini. Sinike account number yakho sikwazi ukukufakela. Umangala uNkulunkulu ngomsa wakhe ubenze bakhumbula ifile lakho bathi bayabheka bathola ukuthi they owe you. uNkulunkulu omusa kasibusisi egameni likaJesu Kristu nakulabo abafundi isikole they need the grace kaNkulunkulu because my grace ingekho bathatha lama marks akho bawanikeze lo ohlanze enough bamnike wona laba marks ngoba awuna grace umntwana kaNkulunkulu but you need the grace because as I'm going to write the examinations let the grace yakho ibe phezu kwami ukuthi whatever mark that belongs to me ngisho nalozo babephapha lama ngimakhele Nkosi ngiyathandaza ukuthi Nkosi nginikeze umusa wempumelelo uma umusa wempumelelo phezu kwami kuzothi nala khona bafanele banginike half a mark banginikeze 5 ngoba umusa uphezu kwami but at least uzamile sometimes uma umusa ungekho phezu kwakho nje le handwriting yakho ivele bacasule nje umuntu afake izikera ucasula isandla obhala ngaso adineke lo musa wukho phezu kwakho but uthola umunye omakhela omunye obhala amakokoroji but atholakale amnakile anake every answer lo mntwana nakakwazi ukufeyila ngoba elakena handwriting akahle avele afuna ukuthi uthini afake i-right athi ebona afake i-right abayi-2 athi no lo mntwana lo ufundile lo angisafuna ukulaya inhloko le handwriting yakhe avele afake abo-right uvele uphumelele. The grace is upon your life. uNkulunkulu omusa kasibusise. We need the grace. Nabantwana bethu they need the grace, not laba abakhona abafundayo kuphela but nabantwana bethu abafundayo the grace ibanele na moya uNkulunkulu awusize. Sometimes izinto zakho ziyadelay. You need the grace of speed ezintweni zakho. Leso speed esagijinywa ngu-Elijah umprofethi kaNkulunkulu sithandazele Nkosi. Let the grace of speed ezintweni zakho kwenzeke ngale ndlela le. Nkosi grace yokuvuleka amehlo ngibone. Ngicela leyo grace wacela umprofethi kaNkulunkulu wathi Nkosi bavula amehlo babone. Le grace banike that grace just to see how many are they laba banathi bavuleka amehlo babona. Nawe uNkulunkulu akakusize egameni likaJesu Kristu. Maybe your husband iphambi kwawo then wena uthola ukuthi uNkulunkulu soloko akangiphenduli. God, may he open your eyes and see that woman ofanele umthathe, that husband efanele uyithathe. uNkulunkulu akavula amehlo. Let the grace yamehlo avulekayo ibe phezu kwakho egameni likaJesu Kristu. Some of us will miss things ngenxa yokuthi amehlo engakavulekanga ngoba umusa ungehlelanga kithi. Ume lapho ukhale because you lack the grace. Uma umusa ungekho uvama izinyembezi. uNkulunkulu omusa kasibusise. Let the grace be upon you. Nasekuguleni sometimes uyagula. Let the grace of healing yehlele phezu kwakho. Ungagula 38 years njalo indoda bayibala but umusa wafika phezu kwakho. Ngiyacabanga ukuthi naye ekhaya phambi kaNkulunkulu ufuna ukuthi nawe thandaza for the grace uNkulunkulu akwehlisele yona ukuze izinto zakho zibe ngezihlukile. For igrace inamandla bazalwane, inamandla okwenza izinto lawa ningacabanga khona. Mangikhumbula uSawuli ayofuna amadonki, uNkulunkulu wenza indlela ukuthi makulahleka amadonki alahlekile babakhe uvutha mbili babakhe mayevutha ngamthola ngathi ukabi kanti kwamsiza lokuvutha babakhe ukuthi ahambe ayofuna ngalali. Uma babakhe bekazolala but babakhe bekavutha wahamba ayofuna wafuna amadonki waphatha nokudla ayofuna amadonki
kwaphela ukudla. Kanti uNkulunkulu umdonsela kuGrace ye-anointing. Ukuthi uma efika lapho Samuel wamgcoba, waba ngohlukile, wahamba wajika buyele emuva, hlangana nabaprofethi, wabe sekaprofesa uSawuli. Bamangala abantu.